салом алейкум подписчикони азиз, бо унвони меҳрубон ҳамаи шуморо ман ба канал хушомадед мегӯям. Умедворам ки ҳамаи шумо сиҳату саломат ҳастем. моҳи шарифи рамазон ба ҳамаи шумо муборак бошад. баъдан духтарҳои рӯз тайёр мекунем ҳама каса чи як намуд десерт, намедонам трайфл мегӯян чӣ мегӯян, хай амуд десерт ширинӣ тайёр мекунем, бо мева тайёр мекунем. баъд ҷела бисквит дорем. ма бисквита майда кардагиам, бисквит дорем, мевагӣ дорем, крем дорем. Крема ҳар хел ки шумо мехоҳед, ҳама намуди крем мешавад духтаро. баъд айҷа дорем чи шоколад обкардагиам, метавонем ки шоколадам истифода барам. баъдан айҷа дорум бо камтар чи тварог дорум. инам ё қатъи мехоҳам ами десерти худамро тайёр кунам. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. мо сар мекунем айнами чи бисквит мо инам хелак тинук мекунем. мешавад ки дар стаканчико бигирем духтаро, стаканчико да бигирем, баъд тайёр кунем, хушрӯ мешавад. албаски ами ҳозир ма да дастам буд, барои ҳамин қатъи ами кардам. инам хе духтаро да ин мегирем, крем мекунем шабо. инам хе крем мекунем духтаро. азбаски ҳозир дар телефон занг шид, видеои мо пауза шуда гирда, мо хе крем шакидем хай. ана ҳозир боша нами банана мемонем дар байнаш. шувак ами банана тақсим мекунем дар ҳамаи ҷош. хушрувак банана мемонем, бо хамир чӣ мекунем, илова мекунем. ҳамаи ҷошда хушрӯ тақсим мекунем духтаро. хушрувак тақсим мекунем. бо крем мекунем. чӣ ки гуфтум крем мекунем. бо ин ҳамон чие тварог духтаро. ядашда ҳами тварог мекунам. шумо хостед анамо кремтонам кунем мешавад. албаста ки ма хай будак ҳозир хостум ки дар ами байни ами тварогам бимонам. нахе хушрувак ҳавош кардем. анака дар ин ядаш камтарак шоколад мерезем барои маззаш хушрӯ шудан. ҳар ки мехоҳад духтаро чизе ки бидоза. метавонем ки ами вайтона чӣ мегӯян, бисквиттона шоколадни кунем. агар бисквитам шоколадни кунем чӣ кунем, хушрӯ мешавад он вақта. ма бисквити сафед доштам, ай ҳавай кардам. хушрувак ҳамаи ҷошда якҷоя мекунем. бо метавонем ки хамир бо чӣ кунем, бисквит. инам хе хамира хай андохтем. бисквитҳоро андохта хушрӯ тинукшон кардем. анака бо метавонем ки чӣ кунем, крем кунем болоша.
فشار همه جوش کرم میکنیم. بعد کرم کردم شکلات میریزیم بلوشته. فکر میکنم مزهش بهد با مزه های اولی افطار در بعد میفهمیم مزهش چقدر بودگیشه. بعد میتونیم که در ویدیوی آینده مزهش بگیم. اینم خیلی تیار شد. میتونیم بلوشته میوامونیم. هر خیلی که میتونین خودتون کرشینی کنین. خیلی اینم خیلی دخترو. مامی بانانا در بینی چی موندم. بانان چقدر که شما میدونین تیز سیاه میشه اگر در بلوش مونه. خیلی ویدیوشو بیزیب میشه. برای همین ما چرا بانانا در بینش موندم. کیوی و ماندارینه بلوشته. بانانا دروش موندم برای مزهش برامدم. من خیلی اورو دادم. میگم که چقدر که میخواین هم خیلی شما اورو تین. اینا دخترا دیسرتی ما تیار شد. بگیم که نم خیلی دیسرت کردیم. نمی بلوشته میوهورا موندیم هم خیلی تمام. اینا داخل دینگ میمونیم. خنک شوا کمتر بعد چی میکنیم. یکون ساعت بیسته بعد میتونیم که بخوریم شد. واسه باشه پیتات سکرگی نیسته. نم خیلی تیار شد. ای بس که ای بلندی بدای دخترو. امی پسودای ما بلندی بده. برای همین نمی قدر شد. شما هم تیار کنین. فکر میکنم خیلی بولازته. ای ویدیوش معلومه که با مزه های. شما را میتونین که تیار کنین دخترو. سلام دوستان، ویدیو مذکور برای شخصانی میباشد که میخواهند در شرکت اتمی شروع به کار کنند یا علاقه نامنویس شدن ولی نمیدونند زینه بعدی چیست، یعنی چگونه کار را آغاز کنند، استруктура و گروه خود را تشکیل دهند و مزد معاش گیرند. زینه اول این رجیستراسیا یعنی نامنویس شدن میباشد. شما مستقلاً نمیتوانید رجیستراسیا شوید. برای این به شما سپانسر یعنی شخصی در بالای شما ایستاده باید شما را نامنویس کند. بعد از نامنویس شدن به شما آیدی و پرول میدهند. شما برنامه اتمی موبایل را در تلفن خود نصب میکنید و به داخل برنامه میدارید.
дар барнома метавонед маҳсулотҳои атомиро дида бароед, бо онҳо шинос шавед ва ба худ фармоиш диҳед. Баъд аз регистратсия, яъне номнавис шудан, шумо 6 моҳ вақт доред то маҳсулот харидорӣ кунед ба маблағи 1500 рубл, яъне 200 сомонӣ. Агар шумо хоҳед ки ҳамчун харидор не, балки аз ширкат пул кор кунед, шумо зинаи дуюми корро шурӯъ мекунед. дар зинаи дуюм шумо ба ду дӯсти худ корро мефаҳмонед ва ба кор онҳоро даъват мекунед. Як нафарро дар тарафи чап ва нафари дигарро дар тарафи рости худ номнавис мекунед. Нафари сеюм ва чоруме ки шумо мехоҳед дар гурӯҳи худ номнавис кунед, наметавонед дар шохаи сеюм номнавис кунед. Барнома ба шумо фақат ду шоха медиҳад ва ҳамаи одамоне ки шумо дар зери худ мехоҳед номнавис кунед, дар ана ҳамин ду шоха регистратсия мекунед. баъд аз он ки регистратсия шудед ва ду дӯсти худро дар зери худ регистратсия кардед, аллакай шумо спонсори онҳо ба ҳисоб меравед ва шумо бояд онҳоро то охир кӯмак расонед, то ин ки онҳо низ ба мисли шумо гурӯҳи худро ташкил диҳанд. Шумо бояд ҳамавақт риоя кунед то дар ҳар ду тарафи шумо одамон баробаранд ё ин ки баробар маҳсулот харидорӣ мекунанд. ҳар як маҳсулот бо худ бал дорад ва вақте ки онро аз зери шумо харид мекунанд, бали ӯ ба шумо ва ба гурӯҳи шумо рафта мерасад. ҳар боре ки аз ду тарафи шумо 300 000 бал ҷамъ мешавад, шумо мукофот ё ин ки музд мегиред ба маблағи 1500 рубл. Мешавад зиёдтар бошад ё ин ки камтар бошад, аз курси доллар вобастагӣ дорад. дар барнома инро степ мегӯянд, яъне степ маҳкам кардан. ҳар боре ки аз ҳар ду тарафи шумо 300 000 бал ҷамъ мешавад, шумо як бор степ маҳкам мекунед, яъне як бор музд мегиред. бо ҳамин структураи шумо оҳиста оҳиста калон мешавад ва шумо ҳар моҳ не, балки ҳар рӯз метавонед музд гиред. яъне аз ин бармеояд ки чӣ қадар ки гурӯҳи шумо калон шавад, харид дар зери гурӯҳи шумо зиёд шавад, ҳамон қадар шумо зуд музд гирифта метавонед. хушхабар ин аст ки дар атоми на фақат баъд аз степ маҳкам кардан шумо музд мегиред, балки вақте ки шумо ба зиноҳои болотар меравед, яъне шумо звани мегиред, ба шумо маблағи пулӣ калон дода мешавад. инчунин хатсайр ба кишварҳои гуногун, автомобил, ноутбук ва хайраҳо. дар видеои баъдӣ пурра дар бораи музди кор, мукофотҳо, премияҳо яъне ҷоизаҳо маълумот гирифта метавонед. картошка و پیاز و یک دونه چه یک دونه نه کم ترک گفترم ایره بچه ها گفتن نه انداز از بس که من خودم دوست میدارم چنی خودم میاندازم یا در بگیم که چی میکنم به چی میبردارم به گوکرم میبردارم خودم در گوکرم دار میبردارم من خیلی ترام شما چهار دارین دختران بچه کارو مشغولین امیدوارم که همه شما صحت هستین سلامت هستین در روزهای رمضانی من صحت و سلامت هستم اینجا ای پای زندگی ای پای همین بگیم که کم کم وقت ما با همی ویدیو کردن میگذرونم در غریبی بهر شما ویدیو میکنم چی میکنم پیشم در ویدیو کنی میشود وقت گذشتنش نمیفهمم و زیق نمیشم نمیخواد دخترو رحمت دخترو برای دستگیری و همه شما را من دوست میدارم به خاطر الله همه شما اخا و خواهران من کانالی ما کانالی دخترها های زن ها ما همه یک جای این دخترها کم کم هم باشه ویدیو میکنم میخوام که شما خود زیق میشیم در غریبی کم کم همین ویدیوهای ما را تماشا کنین اگر یک نفر شما را خرسند کده میتونم خوش به حالم من کارتوشکا رو در دیگ میکنم دیروز پس نمبر خطی همشه می اندازم دخترها خیلی بگیم که ریزه میکنم انداختن میگیرم من گوکرامو به نهایت دوست میدارم خیلی کم ترک برای خودم فرزندو کارتوشکا و پیاز گفتن با من در وقت کم ترک دیگه بگیم که گوکرامو همراه کردم میشد که ادیرنا چی کنم جرد کنم نخواستم یا اسکاروتکای دیگه را بمونم هم که خواستم که خطی
همین жарید شما پیازو چی کارتوشка قطعی اینم خیلی دخترو اینم خیلی دخترو همه چیزا کش انداختم باز یک جا میکنم دهنی دیگه میپوشانم الان بوقی خودش قطعی میپزه دخترو خوراکیمو تیار شد هم خیلی گل کرمو در دروش یک جای شد رفت جدا کده نتونستم هم خیلی یک جای برداشتم خیلی همه یک جای میخریم گل کرمو پیاز و گوشته در اینجا من بادرنگ پمیدور میده کردم اینم خیلی ما اوژین میکنیم افطار میکنیم روزامونو میکشویم این آزی نصیب باشه اینم خیلی خوراک ما تیار شد به همین ما ویدیو را به آخر میرسونم شما را به خداوند میسپارم خیر دختر و تا ویدیوهای آینده